खुरमजरी ISTV की पाव यंगबीरब पुनमपु तारान ओक्सरी औज अहमदा मरुबा पाव ललोलिति की थबक साउखननबा थाईलैंड की डेलीगेशन टीम अमा इम्फाल थुंगलखरे लागलिबा पार्लियामेंट इलेक्शन की दमक ऑपोजिशन संगी कॉमन कैंडिडेट अमा पुथोकनबा होनगनि हाइना MPP की सीनियर लीडर ओजोन फोंगदोखरे अमसुंग कुमापलक सुबह स्टेट लेवल मेंस ओपन पोलो टूर्नामेंट नसिदगी मपाल कांगजीबुंगदा हौदोखरे हौजिक मपुंग मपाव ललोलिति की थबक साउखननबदा नतना लेबाक अमग मरक्ता हेन अफब मरी थमनबा पांडमदा थाई गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर नलिनी ताविसिन लुसिंगबा मियोई तरेट ngasi इम्फाल थुंगलखरे मखोय बंगासी नोंतेल तुलिहल एयरपोर्ट थुंगलबा मतमदा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओनवकिसो मणिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मियोसिंग याउना तोंगान तोंबा माइनब ऑफिशियल सिंगना मखोयबो हराउ तयामना ओखी डॉक्टर नलिनी ताविसिन एयरपोर्ट पाउमिस न फोंगदोकिबदा ललोलितिक साउखननबा मसुंग कारम मोंगदा सेल थादगदगी हाइबगी मतंगदा यिंगसिनबा लाकपने मणिपुर से ट्रांस एशिया के लंबी लाकप मतमदा यामना मरुइबा मफम अमा ओइगदौरे ट्रांस एशिया से फाउदुना सटकदबा लेबाक संगी मरक्ता हेन अफबा मरी थंबासी यामना तंगाई फदे हाइखी We like to we have been in the northeastern region for since Saturday, so we're looking to see how to improve the trade and investment opportunities between Northeast India and Thailand, and we attended the BIMSTEC meeting in Shillong. So I think this will be an exploratory trip that was organized by the Indian Chamber of Commerce for us with the help of the government of Manipur. So hopefully we'll be able to empower each other and move forward. Chamber of Commerce Manipur General Secretary T.S. Budavina Fongdokpada Mandalay the Pangtholuba Handloom Exhibition adugi matung tarpada levak anigi marakta hen apaba mari lakpa kalunena ngasti Dr. Nalini Tavising Kongsadasi Lakibani Thai Sarkar na Myanmar amasung Manipur yauna North-East ki mafam sing samnaduna laluliti ki tabok paikat papamli makoina Kolkata Fauraga atopa lamsing da satpabudi laikha gi lambida Myanmar madi Manipur Fauraga atay levak sing da satpan hen pamli Handak Thailand की टीम अमा लालिबा से मणिपुर की ओइनसु यामना अफब तंजा अमन ओइगनि हाइकी Thailand सिना याम कन इंटरेस्ट लौरई सी होजिक सी एशियन साउथ ईस्ट एशियन की हाईवे से हेक हांग मतमदा मोरे तमु म्यांमार फाउरग चकदो ट्रांजिट हाईवे से मसी हेक हांग रगदी अखोइना होजिक नॉर्मल रूट हांगी तंगरिबा कलकत्ता बॉम्बे सी फाउरग फ्लाइट के चनरी से सुग चनर रोय अदुना अखोगी इम्फाल मोरे तमु अदगी म्यांमार फाउरगा अखोगी बैंकॉक चकी गुदुक सिदनी मोइना कन्ना टारगेट तौरइसे मसिदा अखोइसु ट्रांजिट अमो होबगी वाना तबदा अखोगी ओइबा इसागी ओइबा पोथोक अखोगी इसागी ओइबा सर्विसेस मयाम अमा अखोइगा थाईलैंड का अखोइगा पिथोक पिसिन तौबगी सिगी पांदमगी सिगी केनो तौरइसे Lakliba Parliament election की दमक opposition संगी कॉमन कैंडिडेट अमा पुथोकनबा होनगनि दिल्ली वोस की हाई कमान की याथंग सलाइबा लेंगाक सासुनसी होंगतोकपा मतम ओइ हाइना MPP के सेना लीडर ओजोइन फोंगदोखरे वाफम सिंग सी MPP के ऑफिस पांगतोकिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा माकना फोंगदोखिबनि श्री ओजोइन मखाताना इंडिया के हौजिक सन्नरिबा लेंगाक सासोंगी मौंग असे फेडरल स्ट्रक्चर हाइरगा फेडरल कैरेक्टर याउदबा यूनिलैटरल ओइबा लेंगाक लोनी सेंटर शक्ति पुंबा पाइसिंदुना लेंगाक सासन चतरिबा सिदा मणिपुर गुंबा अपिप स्टेट सिंग हिंगबदा वागनी मसिदा नतना इंडिया की नेशनल बिल्डिंग सागतपगी प्रोसेस ता मणिपुर की लोन मयेक नाट अमसोंग ngamkhai ओइबो वाफम सिंग यावफम थोक लबसु याउद्रे मणिपुर हाउजिक ड्रग लालोनबा नुपिग इजत्यम सिंगनबा मिसम हारपा मसुंग लाइरबा इना खुनबगी मरक्ता चाउना खेनबा लहलिबा से हौखिबा इलेक्शन दा कांग्रेस ता वोट पीबगी महिने लागलिबा लोकसभा इलेक्शन असिदा रीजनलिज्म की ओइबा मैंडेट अमा प्रजा सिंगदगी पामी फोंगदोखी हिरमसिगी मतंगदा एंटी कांग्रेस ओइबा पार्टी सिंग पाउ फाउनरे मणिपुर दा पुलिस लौनबा होनबदा सुमना तौगनी हाइना फोंगदोखिबा वाफम ताब धारावी अदबो मेरिट लिस्ट की नामादा मनी लिस्ट सेमदी अफबा ओइरोय हिरमसिगी मतंगदा लेरक खुलक्ता ngangnariba wari sing asum ornabadi afaba oiroi asingma प्रजा सिंग वाखलोन सेमदोकनबा सरकारना थबक पाइखतपम थोई हाइकी नीबदम हिंबगी राजनीति खुहिंग नसिगी सासोना मयेक सेंगना मयाम द कुल्ली अखोय पुंग फाव सिगुंबा
Indian political system asida High Command gi yathang Delhi boss ki command center na sakti kan na paisa laga state sakti yam pita ba achoba kamu na macha na het bagi rajati da Manipur gumba awang pok baro da leiba foreign country ga yuno na leibakta apikpa MPP gumba regional party ma leiba ki tangai phada fawi National Rail Health Mission ki makhada Sanel District ki oina thamba mobile van maitan hon ba sin naram le haina UCM na fongdo kre wafam singa si lampel pata leiba UCM ki office ta pangtho ki ba pawmi sing una ba amada fongdo ki bani handak UCM na maite council more ga khusam naduna more hospital yang sin ba galune na health camp pangtho ki ba du ga mari lena na pawmi sin da pawdam bada wafam si fongdo ki bani pawmi sing una ba du da UCM ki president Wainaba Sandra vice president Sandramani Khuman Samasung secretary general Joy Chandra Kwantau Zamsu Saru Yaki Vice President Sandramani Kuman Sana Master Home the Pang Toki by Health Camp Aduda Sandel District Oina Tamliba Ultrasound Mason Namasung X-ray Mason Yauba Mobile Van Adu Thong Hang Dokluma Matamda Maitan Makup Ngakta Yaurong Kibani Hairi Magna Makata Raduna Mobile Van Adugi Manungda Yauba AC Su Pukto Kibada Yauram Dre Loinana Mobile Manungda Yauba Television Sets Yauram Dre Haiki Ana Lying the Maru Oina Yamna maru oiba van asi matau karamna phibam bas lermni banu haibadu anga poi phongdoki hiramasi matangda maina ne basingna yengsinani haiki ultrasound amasung x-ray yawa gari stage da moina maru oina sinarisi lanai gi maitan jingbugumba oina sinar leira masi maru oina gari thoriba gari driver na sinaga doribra sinaribra na tragana control authority id genugumba Aboy CMO Chandel gumba natragna DC gumba na masi sinari bera senior Amaromda Secretary General Joy Chandrana Hospital Sig staff sing awat apa kaya leiringaida Hospital Sig staff kaya atoba mafamda utilize nauduna season na bahona rapatawang si yaning di haiki Hospital gi staff mafum khatingaida atoba district sing da staff kara utilize tawun haina emo in charge na tambira project koi amna nungai jidaba machi yaragadi government na haiba wafum ase handokpi bu haina ekoi United Committee gi side to gi appeal tawjen President Wainaba Sandra na handak saluba khongsak adugi report thamladuna house leiriba Mori Hospital ase tongan ba maming ahum thona leiramada angaba pui haiki Mori Hospital haina mayamna khangna basu official ba rekorda phamung yangthai leiba community health center oina sarkar gi rekorda leirami aduga atopa amana National Rail Health Mission ni makhada sub district hospital haina maming ahum thona leiramasi angaba pui haiki mangna makha taraduna hospital asigi awadapa kaya leiri maruina khongam khulam ngamai lenana toilet mapal lerebasu septic tank amata leramde loinana water reserve ama phawba leite haibo wafam phongdoki masida sunatana staff sina mangjongna attendance register da soi tawsilamasu tengdaraki makata na hiramasigi matangda Manipur Sarkar gi minister da memorandum pisinduna ataba matamda awara pa kaya leribasi yengsinana bataksilagani haiba galonena kongsat aduna mateng pangbiraki basingbasu thagar pa phongdoki Mori habasi borok taon hoibadina mi ayamana thumum taprom oibadina hariba laiba mising daju ana laying liu kudung jaba se matam gi matungina lakum thokpanina hariba myam singa sigi interest yeng kanda hoigi lokopum thokba tabuk sing lokopira kanda fulsunda Mori Hospital je masi work to view haidana using market gi myamda abadi marina nobasingda thamjari Manipur education sakhan anabagi damak master plan semagalonena mathang thadagi education ahom laklagani haina education minister M Okendro na phongdokre ngasi DM College of Arts ta pangtho palai khidraba maming leraba academician Dr Ningomam Ibobi Singh memorial lecture masung taramari suba that anniversary thoramda minister wafamasi phongdokibani thoramadi college siki principal Dr A Nungsi Tombi masung social worker thaunazum iboyamasu saru yaki miyama laikhidrabagi photo da laisu katuna ikai kuna basu utki lecture program aduda Manipur University ke professor N. Kumana political development in Manipur 1950-72 haiba hiramda wangangki laikhidraba ozasi asan mirai naidana mahiru sing sembat pamasung Manipur ya honglapniba rajniti ke kanglon kayabu lumna lawbami amani haiki lecture program asida professor Zoy Kumana makata na loilam laingap wayel amasung nengthau panbagi
sanaba munbagi ihau Bharat punkraba matungda oirakpa Manipur leba wayal gi ahongba sing Territorial Council lingkhat pamasung statehood phanglakpagi wafam kaya phongdoki Minister Okendrona makata na haikibada lakleba April thadagi higher education ahoma kaya uba phanglagani Manipurda education tourism ama laknaba kana honari lamdamasida education fund baibasi miyamgi mating sangi hauzik Manipurda tai waidraba thaudo wathok kaya thokliba serak asida masak naiba oja amagi matangda thauram pangthop asi yamna maram sai thaksi khasi laiba oja guru masakangma masung afaba mairoi pothokna bahona bagi tangai fadaba lai phongdoki Rusai Rashtra Uccata Shiksha Abhiyan sigi makhada Ladiba College Mayamda duga Ladiba Edeki College singda duga private college singda the college ki thakko de koi phayani higher education university ki thaksadi hojikta koi council da satalising kunmapan guna prakha thari si pass yam tarukani masigi intake tie koi sina manage sabuna mani hari ba Edeki College trani thoema private ki kun thama thoema government ki kun ipalama sigi tholakpa post graduate tabna bachide koi Ladiba Manipur University khatam orbinina yam athuba post graduate ki subject ka de koi harne to more ga sur hai Dim University of Mines it's a must and need of the hour and sidhanata ne koi mapalam de topa private university ka so invite to grade lakna bal MIT University lakna ma thorang le ni smaina Imphal West District Police Commando na mana ingholdagi KYKL gi active member ma fari haina ESP na thadora pachiram na hairi farabami adudi koizam nimai Elias angom maitai sei yangkai matoi apok pa laikhidreba mangi mana inghol mamang lekai dagi ni mak tompok ko mangi makhada sei anirongi mamang dagi lupasi thabak torok pani hairi lamsang area gi pradhana masung member singdagi sel khongat pada senai haiba khangmangam le hairi Kharif crops ki matang da Nomayova Farmers Awareness Program mangasi wa khada leiba chingshobam akaba Memorial Complex ta pangthokre Agriculture Department ki makhada Sing Tamlaumi Luf na stin na pangthokiba program aduda Parliamentary Secretary Amin Shah Sing Tamlaumi Luf ki President Golmai Makusung Kawi Agriculture Department ki Director PS Rajendra Singh Mami kana sar yaki program ki sarkam oina Laumi Singh da spear Pamamasung hybrid housing yantoki Laupam Singi swell collection test pangthoki Thorong Mari Lenana PS Rajendrana Manipur Anoba technology sinaduna ningtin low udrabadi listenani kungi matung the state asida awaba kaya mayuk nakani hypergalunena missing hangalakpa labuk the yuma masung factory in the sing sajilakpadagi labuk pixelak asi kanana thorang baikat from thoi haiki the no matamasi hari but same place the sum thaba na tab sing ina mo pham je phongo honga sum chala chala sum thaba sin no lam ko thoro ko ising khong dei maram sin pere ka do ni ko sum doi ko thok the uwa si doi ko thara ko maram mo ne ko daily wo ba tam ba ke sel sing pham ngam tri bese cha bu sang global warming to bese cho ko factor am ne ana masi tung na me da makta mo sing gi ke do ge wo project ki ano ba variety hong de ko pa no si lo ke variety mayam thari variety upland rice na ko zum gi dong ta ngam da particular variety thara ko puthori bese Amin Sahana Manipur ki economic yanglin saru law singwani sector asida masing yam ba miyoy kaya thawpiri lawmi singi ai phanaba masung Manipuri lol gi matangda laikhidraba sing subam akaban lawrama thaudang nahuna sing thaki lamdamasi basinjakta mipal tangdanaba miyam puna thabuk paikhe minerasi haina appeal tawki Piri product man singse public singina farmer to ge ba agri to ge mi sing amata to ge ba just for a name set loan kat lowe adu namak ta posira kala noina mangan da अदुर मरम वायगा मणिपुरदा एग्रीकल्चर से स्लो डाउन चप्पन सरकार ने पीरी बा तौदो या दब खुद सरकार ने पीबे अब खुद प्राइम मिनिस्टर की प्रोग्राम की मतुंग ने पेप या खुद पिरागा एकन यूज तौदो बनिना यूज तौदो रिपोर्ट मांगता Manipur ahan boina education department na oza sing oiba guest house ama maupurada sanana bathaba paikat bahogre department asin apik senfam khara pothoklaga ayam senfam di miyam dagi khairaga sagadabani hairi hairaba building ase lupa crore ani henba ki senfam sangna sagadabani hiramas ki matangda aiko gi pawme gi akana bari fodama state asida leidiba oza makhlo kayada la nawana la ga leidum chaba mom ka phongba hai basi yamna ai gi oina di ina ngaiba posak amani maya laningi thawdok smart amukta thokedi na innovative oil practice ni mosi makha ta na te line te da so dum chanjin birkani haiba yai gi thaja basu le
मणिपुर सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट अहान बोइना लुपा करोड़ अनि हेना चंगना बाबुपरादा ओजा सिंह की गेस्ट हाउस सागलिबासी अथुम मतमदा साब लोइननबा पांदम थमले ISTV न्यूज न फंगबा पाउदा मणिपुर की चिंग अमदी तंपाक्ते लेरिबा ओजा सिंह दगी अंगम मतेंग लौदुना गेस्ट हाउस असि सागने हाइदे असिगुम खोंथांग असि मणिपुर दा अफबा एजुकेशन पुरकना बहोनबदा ओजा सिंह की याइफननबा लोकलकबा खोंथांगनी अरापा मदी खुंगंग की मफम क्यादा लेबा ओजा सिंह न इम्फाल दा लाक्तुना हनब खुदोंचादबा अमदी पोस्टिंग की लाकपदसु चाउना कानबा पीगदोरी बेंगोली हाई स्कूल मनाक्ता नौना सागलिबा असिदा ओजा सिंह न लेननबा पुनका कुनमंगा लेगने पार्किंग अमदी अचौबा पुखरी न चिंबा कैंपस असिदा थमले हौजिक मणिपुर दा लेरिबा स्कूल सिंगदा पुन्ना ओजा लिसिंग निपालोम लै अदुगा कॉलेज सिंगी ओजा मसिंग न पुन्ना लिसिंग अमा चमंगा रोम लेरिबने ओजा कम्युनिटी दगी कंट्रीब्यूशन तौरगा सागदोरिबा खोंथांग असि अफबनी मसिदा मियामना मतेंग पांगब चंगी हायरदुना ऑल मणिपुर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रंधोनीना ISTV न्यूज दा वफम क्या थमलकी बेंगोली हाई स्कूल दा टीचर्स गेस्ट हाउस अमा सानी हाइबसी यामनु वेलकम तौजै मंत्री सिना हंदक लौखलैबा खोंथांग असि मागी इनिशिएटिव असि यामना इनोवेटिव ओइबा ममांगदम तौगिद्रिबा पोसा मनी तो मसी याम वेलकमिंग ओइबा मसा करिगिनो हाइबदा अखोय मसीगी मतंगदा ऑल मणिपुर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अमोइना अखोय मसीगी वर्क से अखोयसु तौनो वनजे टीचर्स होम अमा सारगा अरापदगी अखोय यूनिट मेंबर सिंग मरोना तमेंगलोंग सुशानपुर खरबुनै चांदेल उखुल मोरे नसिंबा कॉलेज मयाम की ओजा सिंगा लाकांदा लेबम मम सेमनना अखोय ड्रीम मम दम लेजै ओजा सिंगना थेंनरिबा अवाबसिदा कदोलसु कनबंग अमुगदौबा पोट अमखक लौखट पिरक पाइसे अखोय याम थिन वेलकम तो हम थे हन लौजै अदुगा लोइना मसी याम थुना थुबा मतमदा लुइसिन बिबा हम दरकार लै हाइरिबा टीचर्स गेस्ट हाउस असि साब लोरबा मतुंगदा मपुंग फाना मेंटेन तौननबा कमिटी अमा सेमदना यंगसनगदौरी ISTV पाउगदमक बया निंगथोक जंगुलोइनना नावरेबम फिलिप्स बाहुपुरा Kadane ni sagi mayokta lepa leitena khongjang sangsilakli masi Khamran luang leima sakot khongthang nupi lupka khusan naduna Khamran community hall da wakani mifam sapthagre tungda miyam gi rally ama susatki Manipurda drug pusilapa thingadabani drug lalonba sing serak piu aikoi gi khunai kallo haiba slogan sing lauki tungda Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhang Amsung DGP Joy Kumar gi asaba mitam sing maithaki Amoromda natai sadan leminera mami ani fare haina kadana serol thadorkli fare bami sing adudi ayekpam loyangamba Elias Inau Iroi Siamba mayale kayamasung leima khong getagi sapana khatra apok pagyan wadu khatra ne faraba loyangamba ahum sawa air vigara frame oibadagi house suspend leibani mangwandagi SP capsule tare famangam ki makoi ani hauki step te mathada Rims Hospital gi psychiatric ward khangnar padagi maina matungda ngarano midang natai sada bamod leminera madagi singmairong club leima khong in nupi luf amasung khurkhul gi nupi lup sena kusamna duna fabani hairi Thawal kendra tarada sarkana pithariba PDS item sing miyam na haktin na yobra haiba tijinba ki thabak khongsat ngasi DSO Thawal na sing sathagre kendra asigi tongan ba mafam sing da haktin na yengsin ki ba aduda kunja sing na PDS ke polam sing tha khuding sang na fangli haina fongdo rakre khongsat ka mari lenena DSOL Somanendrona fongdo ki bada PDS ki polam praja sing na ningtin yoramasi nongai ba poi lagli ba sai asidagi di PDS ki polam yanthokna bagi damak agent khan bagi thabak justice wada committee ki makhada reporting yumpham oira ka khangani apikwa masung asoba haina khaidok tuna khanga riba agency asi sahi ani ni oigani adabu makoi gi matau ningtina pangthok labadi sahi ama sangtok pa yai haiki village wise the village aso village big city big town gi oje te khoi zoning do gune ba zone khai ko kane ba aduga small village small city gi oje te khoi cluster je khodaman harbat aso ula khai do pa masana cluster do thon bani aduna APS agent amagi mapamda LS amdrabada about 200 ration card legado masigi system jima abagi hadaki April tha dagi no masigi koi haurane ba Imphal district ki Kasturba Gandhi Vidyalaya School ki building sabal loisin ngamdabadagi masidagi PhD the class to haukre wafama singa si andro kendra ki MLA TS Yam Kumana SSA ke program manager CS Bobby Sangalunena yingsin ki bamada thengnarapani Minister of Human Resource Development ki makhada kendra amamgi ofan
SC ST amasong general gi mairoi chamamanga khangatuna class 6 tagi 8 fauba boarding lehenduna mai tambina batharakpa scheme gi makada school building sabagi thabak paikalabasu loisinba ngamdaba amadi ministry na class haunaba akanba pautak pirakpadagi tangai fadana ngasidagi yarepok yamimna leiba PHC gi sizinadana leiba ayus ki block ta mayru sing class hogibane mayru sing adugi voting leitaban house hausimak MLA Siam Kumar gi mayum da voting oina sujinari kongsat kamari lenana MLA Siam Kumar na school asigi damak full time oja mari part time oja ahum haple school gi building sabagi thamanga taruki manung loisilagani mayru sing na mitoi mihenba mayru oina ba angaba thakta honagani haigi koi angang sing gi technology moi de matam mangya da maina da mis mangya da mis da koi temporary mis da koina no to keno free education no next da moi angang sing na gi da kai ko moi na kai mo lai na ko ngai lai taro pada agi sakti am nungai ba pen ba madi minority students amadi school class amadi laita laira madi mama pa laita ba satu singi bola tar singi sum ba ga mena taka pira pa generasi dan ge saita ga mena agi sakti All Manipur Muslim Welfare Association na National Tobacco Control Program, National Adult Literacy amasong National Legal Literacy Program kusam na duna. Normally oiba state level education health amasong legal literacy ki awareness program ama Sora Community Hall pangtokre. Tauramada State Minority Commission ki Chairperson Halim Sauduri, Hana Principal Secretary oiramba Air Khan Susaruyaki. Tongan ba resource person sing na haksel ay namasong mahima sing lamda wangangki lunena school mahiru sing oiba quiz competition amaso pangthoki minority area da minority hostel sadrabadi akan makhongjang kaya sangsilagani haina all Manipur Muslim Students Organization amaso na serul thadorli Prime Minister ki special package makada district khudingi minority nupa masa amasum napi masa singi hostel amam san batapa paikaliba si Muslim minority area da sagadabani natrabadi laibak miyam golunena akan makhongjang sangsingani hai Royal Riders Manipur ngarang Tamelong District ki Khaupum Subdivision ki manung sana laiba Khaupum Tampa ki Thanagong da lemna lai magi kema mapang thokre Adventure Club asina sai khudingi calendar program magi makhada arapa khungang ki mafam singi ana layeng awat apa kaya mateng pangdun lakliba sigi manung sana kemasi pangthoki bani masida riders singi doctor ani paramedical amasung pharmacist singna me samri hena layeng bakalunena ida langtak singsu lemna piki kemasi da lakpang daba anaba kharasu mayumem satuna laying ki lambi tongi phipam phataba mafam adugi miyamna riders singbu thagatba phongdoraki France ke sentang makada Imphal City da paikaliba Sewers project ki saruk am oriba governor mamanda thabak suriba se ngasi PhD minister I Hemosen Ramasamak laktuni yingsinkre mafam madu da leramba PhD ki official sengda minister na numidangi matam yauna thabak sunanaba akan mapautak piramki disturbance am ti da su na rainy season si lakini mamang jinan oi na sile koi main bam oi na kangla park le re koi VIP area VIP area oi na sai da yam sai na kon na lai bise ya na ji department na so ko na buni ai dai ni kala na da gi kitang dang bawo lo shelo do Kanglai yellow inat lining loop singi apun loop sem na bagi thaupa loop na sangsilakpa khongthang singi manung sana khorai da leiba ima lai khoremi laibung da khorai pana gi oiba ahan ba mi pham ngasi pangthokre mi pham asina yellow inat amadi lining gi oiba apun loop ama leiba ki oina sem na ba lemna khre Assam Rifles ki Kundara Suba sector na tongan torba mafam singdagi mi kuntra rom lemna artificial limb pinanaba ngasi tangai fadaba measurement sosampuda pangthokre sector asina joyful food kauba gawati the base toba NGO amaga khosam naduna pigadabani NGO se ki tongan ba branch kunma thoina mi lak tarani thoirom hena artificial limb pikre hairi Voda Town Mori Commando Unit Ngarang KYKL gi kadar ani surrender tawrakre aduga ngasina atoba kadar ani fari hari surrender tawlaba kadar sing aduna Moirang Them Tamar alias Ranjit apoba lekhidraba Tonjau Moirang Nangkhlawai amadi Maibam Basanta Maitai alias Boy alias Lamjingba sai kontramatoi apopa mangi Wavagai Mairen mamlai raktagini makoi animak kofrel gireng taleba kadar ngaktani hari CDO Moriama Sumapan Suba Assam Rifles ki apun makhutpuna faraba KYKL gi kadasing aduna ningthauzam munan maitai alias
Laizing Lemba Apok Lakidraba Kunjo Yaripok Nongbram Makalekai Amadi Maibam Lemba Maite Elias Nongdren Komba Say Kunmanga Apopo Bamasa Maite Lango Laimanai Degine Munal Kofrel Gereng ni Aduga Lembana Lens Kofrel Gitakta Leba Gaderni Makoi Animak Military Basic Training Panglure Heidi Say Kuding Pang Tok and Lakpa Velvel Halaka Kangnaba Tamil Singi Kumai Narang the Mori the Pang Tok Hogre Numitaran is soon a Pang Tok of the Komayasida Mori Masum Aku the Labor Tamil Kunja Kayana Saru Yari Komayasik Saruk Ama Oina Mai Asafa Mai Net Pagitorum Su Pang Tok and Heidi Understanding Soccer Guide for Learners Gobalarik among us, Manipur University, Vice Chancellor ISN K. Sarmana released the Department of Physical Education and Sports Science, Manipur University, Sindana, Vice Chancellor G. Secretary at Pangtokiba, Larik Formagitorum Adada, Vice Chancellor, Professor ISN K. Sarma, Manipur University, Register Professor N. Lokendro, Department of Physical Education and Sports Science, Head Dr. T. Inaubi, Larik Asigi, Aiva, Assistant Professor Dr. L. Santos Singyauna, Tongan Mami Kayana Saruyaki. Tauranga may lenana by Chancellor ISNK Sarmana, Fondo Kibada, Larik Asina, Football Bu, Palms Bamu Singda, Yamna Sauna, Kanabama Piragani, Haiki. Infal get Tangal Kaitil the gate, Task Taramatoke Yupung Taram Tamatamda, Maniva Police Command on a Fari Haiba, Napam Indrazit Say Nipu, Apopa and Moiraning Tau, Kongba Hausigna, Tangal Kaitil the Leba, MUSD, RPF Masigilanmi, Pielega, Karikamahiram Amatada, Mainanati Haina, Friend Asigi Department of Publicity Sip, Bankimna, Sendorakli. Ziribam Assam Rifles na Kamaranga Hills Cross English School da Sanabagi Polam Singh Topadanatana, Ozama Sung Mahirusing Unaduna, Awada Passing Matanga, Warisana Krihari. Amarom the KSN Sindana Pangtoka Doriba, Anisuba, Kanglai Park, Man Marathon Race, Lisunitara Homdoi, Ziribamgi Winasu, Tasiki Content Pangtokani, Hiramasiki Matanga, KSN, Pawgim Pimamasu, Pangtokri Heidi, Makatapa Paula Trinida, Sanabagi Pau. Ngasig Sanabagi Pauda, Kumapaluk Subastat Level Men's Open Polo Tournament Nasidagi, Mapal Kangzebungda, All Manipur, Polo Association and Hautokre. Tournament Sig Hautopaki Toramda, PhD Minister Ihemo Sandra, PhD Principal Secretary El Hang Singamasung, Prison Gi Edition DZ M. Kidaso Saruyaki, Punatim Kunmatun Yadon Satagada Tournament Sigi Han Mamesta, Mairaba Polo Clubna, Sinkai Hunba Polo Club Po. Club Bibu, Panjal Taruk Ahumda, Mighty Papikre, Ahan Masakrada, Mairaba Polo Club Ki, Saitezid, Risikumar Masum, Nanauna, Panjalamam Sanki, Anisubas Sakrada, Saitezina Panjalama, Ahum Subas Sakrada, Mairaba Polo Club Ki Panjal Amata, Sanmangam Kide, Marisubas Sakrada, T.S. Nanauna, Panjalama Sandana, Mai Pakibane, Amarom the Sinkayuma Polo Club Biki Panjal Ahumado, Bronsana Panjal Ama Aduga, El Menikatana Panjal Ani Sanki, Anisuba Metsta, Kripsa, Naurem Tongna, Tamim Polo Club Ebo Panjal Manga Anida, Mighty Pigre, Kripsa Panjal Singado, Anmas Sakrada, P. Bungna, Panjalama Sanki, Laisemana Sakra, Aniamas Ahum Subada Panjalama Sanki, Ahum Super Sakrada, S. Dipakna Panjalama Sanki, Mari Super Sakrada, El Rovatna, Panjalama Sanduna, Mai Pakibani. Back. Kerala the Thasi Kunthut Pangto Kodoriba, Tarulak Suba, Senior Bodybuilding and Mr. Fitness Championship, the Yarna Bagidamag, Paunam, Romes Nas Infal Tadokre, Paunam, Romes, Lisuni Tarada, Banarasa Pangto Kiba, Mr. India Open Fitness, Pinesta Ernest Amasong, Lisunita Nitoida, TS Boda Pangtokiba, Eastern India, Kantinsta, Gold Medal Fanakraba, Bodybuilder Ne, Bodybuilder Sibu, Mai Pap Wisanohaina, Pauna, Memorial Kanglai Park, Haxel Lufna, Fondorokle. UDFS and Sports Department ki Tataruki regular coaching program ki damak laglev April ki tarafab ki manungda Department Sina form Tajil na Kangalakle. Punna Sports Discipline Kunmangada regular coaching program si Ayupung Tarutagini Pan Faba, Kumalabak Sports Complex ta Pangtokani Hari. New Delhi the Pangtokiba Asian Cycling Championship Lisuni Tarahumdoida, Silver Masong, Bronze Medal, Laura Kibi, Dongbram, Monorama Devi Ngasi, Infal Yapota, Tongkibagulina, Miam Harautem Okre, Pasoi Awang Development Association, Wide Diwamasong, Pamyal Sindana Mahapu, Uklabamatungda,
mayum yauna thinbaki lambida miyamna lai paring huktana ma puning thawatki New Delhi ki Indira Gandhi Stadium na pangthokiba Asian Cycling Championship ta Monoromana individual da silver aduga group ta na bronze medal lorukibani magna makhata na state asigi damak ayen mamiyeng pornaba sanaki gani amadi Olympic ta medal laune magi apamalai fongdoki ma pu okpada yaukiba Pasol Jila Parishad ki DS Sumantana Sanarosine puning thawatpa warul piki Monoroma da seludel palasin kontra pipagalunena tung koina sanaba ngamna bagi damak ma ki onerem dagi tha khuding listing ani su pigani haiki Hauzik ayang sagi pau ICR lampel party ke phamba pau gi matungina ngasigi khwaidagi sakhe bagi sang degree Celsius kunmari dasing mapan khwaidagi ingkibana degree Celsius tarahom de dasmik taret nungsidi yawising maning chang ayukta chada maframari nungtildana sada kontra taret nungzugi sang millimeter mari Lashilappada Moruba Pauna Pijari Laloliti ki tabak saukhat nanaba Thailand ki delegation team ama Imphal thunglakre Lagliba Parliament Mikhal ki damak opposition singi common candidate ama puthok nanaba hotnagani haina MPP ki senior leader wazuna phongdokre amasung kumapaluk suba state level men's open polo tournament ngasidagi mapal kangjibungda haudokre ngasigi damaktadi ISTB ne pijaba pa patang asidlo sinjari miyeng tabi ba punamapu amukana khurumjari